国际新闻，咱来关心俄罗斯第15号乌克兰25架无人机攻击，燃油厂严重受损害，阁有几若座燃料库有导火，而且阁有亲近乌克兰的军事团体发动几若件攻击。贝尔格罗德有1个人死亡，10个人受伤。俄罗斯国防部表示，因已经反攻。 乌克兰几60台无人机甲火箭对俄罗斯境内发动攻击，夏诺夫哥罗德州的 North 燃油厂受到严重的破坏。有消息人士讲，厂内主要的原油分流设备受损，至少一半生产拢停来。这个厂每年精炼差不多1580万吨的俄罗斯原油，占精炼原油总量的5.8%。另外，一个精炼差不多490万吨的汽油，占俄罗斯总量的11%。柴油燃料的6.4%，燃料油的5.6%，加 航空燃料的7.4%。另外，乌克兰也有武装代理人对边境入侵俄罗斯。Это все приурочено к так называемым выборам в кавычках, к электоральной процедуре. Вот мы граждане России. 俄罗斯国防部发声明讲，已经把乌克兰武装部队加破坏加侦察组织的行动拍败。乌克兰代理人至少7遍想要跨过俄罗斯边境，不过拢无成功。После интенсивного обстрела гражданских объектов украинские террористические формирования при поддержке танков и боевых бронированных машин предприняли попытку вторжения на территорию России на 3 направлениях. Самоотверженными действиями российских военнослужащих все атаки украинских террористических формирований отражены. 俄战争2年外来，双方拢用真侪无人机攻击重要基础设施、军事设施，一个部队驻守的地点。即便是乌克兰对俄罗斯发动的上大规模无人机攻击行动，俄罗斯讲规工拢有看到乌克兰的无人机飞过来，因也伫咧境内几落个所在，甲25台拍来。公司新闻吴文玲编写。